bayede makumbamana umhlaba lo khulumayo ushoba lenkonkoni umphehlwe watshe ngaphansi kwamanzi isidlula dledle sikane ubambe sadla umuthi amkhafela ngamathi langalibalele ugogo logobile saluka sempondo uvuma vumane lovunya ezizweni umkhashelo okwela kubo umhlonishe emazweni ithi 2025 ngiyanibingelela nonke makumbamana umhlaba lapho khona nawe lapho khona ngithi bayede sineyinguquko ke kulonyaka esezikhona enambeni ebengitholakala kuyo ebiyaziwa ngenamba ethi 066 angisatholakala kuleyo namba ngesizathu sokuthi inamba yami ihekhiwe bakwethu inamba esengitholakala kuyo ithi 071 44 29 799 071 44 29 799 iyona namba esengitholakala kuyo njengamanje ngiwushoba lenkonkoni ngitholakala phansi endaweni yaseNewcastle la ngitholakala khona ngisasebenzela esigodlweni lapha engikhona umuntu nomuntu ngicela ukugcizelela lokhu ukuthi angifakisani izimali angicela imali kumuntu ukuthi ngicela ungifakele imali uma ngabe sekunabantu asebeqolekile baceleke imali sithi hawu Nkosi yami kuleyo ndawo ngoba kodwa sihlale sishweleza sisho njalo sithi asifakelwa thina la ekhaya imali uza la ekhaya esigodlweni la eNewcastle ethics la ngitholakala khona ngihlale ngi-emphasize ngaso sonke isikhathi ukuthi ngisebenzele esigodlweni lapho engitholakala khona ayike enye indawo engitholakala kuyo ngithi ke nazi ukuthi nakulonyaka kunomehluko ke ngoba kulonyaka ngithi kulonyaka kunamadoda amasha amanye asekhona esimeni sokuphila angithi sandla sokuphilisa sandla somusa sandla siyabusisa sithi bayede nina basemkhathini akube njalo nakulonyaka amadoda amakhulu phakamani kakhulu uyishingishane kanobamba phakamani kakhulu bogogo phakamani kakhulu bomkhulu siyakhuleka amadoda amakhulu sikhuleka nakenze insizwa kamadoda omabizwa sabele lapha indoda nendoda kulonyaka ngicabanga ukuthi kumele ibe nophondo indoda enganalo uphondo kusho ukuthi kusasele asambeni madoda kusile majaha bayede